Znate već sve, puno retardiran youtubera na Balkanu, ja ću i renkovat u top 5 listu. O, Heil Hitler! Pa idemo. Na 5. mjestu imamo Kaleta, gospodara vremena. I iskreno, on je toliko retardiran da sam ga ja totalno preskočio u prva 2 dijela, nije mi ni pao na pamet. Još niko u komentarima ga nije ni pomenuo, jer ovaj čovjek je nešto posebno. Stvarno nova kategorija, sam po sebi. Ti ne znaš ili on retardiran, ili se on pravi retardiran. On hoda po toj tankoj liniji, jednostavno unikatan youtuber. Nemamo ovakvih puno. Znači čovjek je ikoničan, on ti je OG retardiran youtuber. Nešto, ale, kaži ga nešto, ale. Tako da definitivno zaslužuje da bude u listi, iako ga svi volimo. Hvala puno mom drugaru koji me podsjetio na Kaleta. Na 4. mjestu imamo Nunija i hvala ovom bratu što je napravio cijelu listu u komentarima, ali ja neću iskopirati čitavu listu da bude pošteno. Uzeo sam samo Nunija, jer Nuni je pravo retardirana individua i to se vidi odmah. On je live-ovo po Meglu i pričao sa ljudima i to mu je bio content, ali brat ima neke veoma glupe stavove i ja sam se valjao od smija kad sam vidio ovo. Znači, ova žena je opsovala Boga, estakfirla. I sad naš heroj Nuni će nju da nauči kulturi. A evo i kako. Kak te ba nije stid ba, žensko još psuješ Boga ba. Bože me dragi, teško onom kome ti u kuću dođeš, jebem li ti pleme ono. Znači, pas genijalnosti, on nju uči da ne psuje. Psovanje. To ono neki fazon klince klinom izbija. Ja sam umro od smija kad sam ovo vidio. Jebem li ti glavu tu. Da Bog da ostarla sama. Kreten ona jedan ženski. Pored toga što je retardiran po ovom stavu psovanja, opsuj nešto drugo, ne psuj Boga. Znači opsuj nešto, opsuj mobitel, čašu, jebem ti drvo. Jebem ti pleme, ženo. Također je retardiran generalno. Definitivno zaslužuje biti na listi. Na 3. mjestu imamo Dex Kamena i realno Dex Rock je na sceni ono zadugo, ali nikad nije snimio ništa normalno, uvijek je to neka retardirana reakcija. I čisto za rekord, ja nemam ništa protiv Dexa, ali njegov kontent je uvijek bio preuveličavanje reakcija. I to je retardirano, jest da je većinom kontent za djecu, ali ipak zaslužuje da bude na listi. Pokušat ću da prizovem pravog duha. Ovdje imam listu 6 najstrašnijih stvari. Ovo izgleda kao Mr. Beast na aparatima jarane, ali sa retardiranim twistom, jer ni Mr. Beast ne ganja duhove, nego maloljetnik. Aldo, Dex je blijed, brate, sa ovim kontentom. To je samo za djecu, tako da jevi ga šta ćeš, idemo dalje. Na 2. mjestu imamo ovaj brat. Samo jedan note prije nego što nastavimo. Znate li vi kako ja nađem ove retarde kad mi nestane kontent? Nešto je iz preporuka, nešto ono sjetim se sam. Ali kad mi zafali kontenta, ja samo trebam da ukucam čarobne riječi. Nemoj nikad u 3 ujutru. Riješen problem, brat. S ovim rečenim, na 2. mjestu je Kseonida. Brat zove mrtvace. Jel vam trebam šta više reći? Zove rahmetli narod. I oni se još javljaju. Iskreno ja da umrem i da me neki retard zove za kontent. Ja se ne bi javio kume, ali haj dobro, koga jebe. Ovaj brat je retardiran i znam, to je veoma iznenađujuće. Ko bi rekao da je retardiran youtuber u retardiranom videu o retardiranim youtuberima. I ova kategorija youtubera mi iskreno već kreće da ide veoma na živce. Znači ljudi ko što su Cigvan, Ultrasplay, ovaj. Zato što svi snimaju isti retardizam, sve isto, brate. Možeš zamijeniti vide ovi ljudi, neš skontat koji napravio. Ali svi imaju nenormalno visoke preglede. Šta je ovo? Jel to postoje neka djeca koja binge vačaju sve ove youtubere odjednom? Ne razumijem odakle ima veliki pregledi. Kale je makar unikatno retardiran. Ovi su svi isto retardirani, znači kopija kopije. Bože me oprosti. I na 1. mjestu imamo Kings Jovana. Pored retardiranog imena, hvala Bogu da sam naletio na njega, jer kontent je malo reći zabrinjavajući. Jenna Hacker, da li je moguće, da li si ti neka klinka od 5 godina koja veruje u bajke koje pročita na TikToku? Daj, molim te. Jenna Hacker je prava i postoji! Ja,
Ovo me podsjeća na brainrot Pepe Praseta, bukvalno ovo je brainrot za Roblox djecu, ja nemam riječi. Još brat izgleda veoma zabrinjavajuće, ne bi me iznenadilo da izvrši neki teži zločin. Tako da svaka čast, brate, dospio si na prvo mjesto na retardiranoj listi bosanskog bonda i to je nešto. I to je neki uspjeh, realno. Mislim, svi videi su o Robloxu, čovjek izgleda malo i reći nenormalno, nije da vrijeđam, ali šta je ovo, brate? Content je, brate mili, brain rotting, malo je reći, ono, kreštanje, deranje, jest da je za djecu opet, ali ovaj brat je baš ono pretjeru. To je to, narode, što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio, ako jeste, lupite like i subscribe, ne bi li ja nekad stigo ove retardirane youtubere, komentarišite šta mislite o ovim youtuberima, imate li kakve preporuke za sljedeći video i moram se zahvaliti svima koji me podržavaju i svima koji su se subscribe-ovali, meni je drago vidjeti da vi prepoznajete moj trud, pa hvala svima koji gledaju, lajkuju, komentarišu, živi vi meni bili, to je to, a mi se vidimo u sljedećem videu, ćao!